Danas ćemo raditi jaje challenge. Popit ću jaje u čaši i nakon toga ako uspijem to popiti izazvat ću 3 osobe. Pa ja ću pauzirati dok pripremim već sve što mi je potrebno. I ljudi, evo nas, nastavljamo. Znači ljudi, promijenili smo lokaciju snimanja, no ipak ćemo se vratiti na jednu staru lokaciju, znači u kuhinji, tako da ovdje imamo ledenu kazatu, ali nema veze. Ljudi, znači danas ćemo raditi jaje u čaši challenge. Morat ću da popijem to jaje u čaši, pa da nominujem 3 osobe da to urade. Pa hajde ljudi, da krenemo. Ljudi gadno, izvinjam se kod ovog bilo ružno lice, ali znači kad nastavno ga ne budući bar ću popiti. Nominovat ću 3 osobe, prva je Aydin Zulić, druga Pro Gamer, znači nije odavno izbacio klika pa ću ga zato nominovati. I treća osoba će biti... Sačekajte. Ne znam stvarno. Ja sam da sam rekao Aydin Zulić. Ali ljudi, stvarno se izvinjavam, ne znam. Zbunio sam se, ali ljudi. Aydin Zulić, Bosnian Gamingaro i Pro Gamer. Tako da eto ljudi, to su te 3 osobe. Ako uspije ovaj challenge da urade, svaka im čast. I ljudi, to je bilo to što ste ovog klipa vidjeli. Hvala što ste gledali, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!